MAZWAI waze wazisusa izinkulumo. I hope umlindele uJulius Malema ukuthi uzokusuzela uzwe umsuzo oza ngespiti ngoba uyasuzelana lo baba uzokusuzela mfana strong. Uzisusile ke inkulumo abanje busukhulume kanjena ukuthi i-Women's Day yena bengafanele ukuthi acommente kanjani ngoba vele abathanda abantu besimama. Uze, I hope you are ready. Ake bahlali injalo nje, let's hope ukuthi uMAZWAI umlindele uJulius Malema ngoba yelo ababuya uyakhuluma bahlali uyazi yonke into vela bengathi uyifunda lana and akutshele the way to go to hell. Uyabona nje, I hope uMAZWAI umlindele vele ushwashile iketi Phezulu zithe umlindele ukuthi uzomtshela the way naye to go to hell ngoba uJulius Malema uyakhuluma. Shuthi uMalema uthe wadeliver speech nge-Women's Day, so uMAZWAI udinwa ukuthi nje uMalema vele akabafuna abantu besimama. Ubehlangana phena nokuthi adeliver speech, uhlangana phena nokuthi adeliver speech. Hayi ke shuthi ngokuthi uphefumula yokho-ke asazi ke induku ezizobuya-ke kuMalema ke manje ukuthi uzobuya athini weJesu wami ngoba yelo ababa ngisaba ngisho mengathi uyadlula asuza ngathi kwanuka kahle ngoba lo baba yo akasibhayi iskelemu uvela akutshele the way to go to hell. Akanandaba noma ngubani nangalesikhathi etshela nejaji ulento uMalema ujaji uTefo ukuthi wengeke azakugade imqwayiba yakhe mawulahlekile angeke azamcele noma ummela ecourt ngoba yini utalkative lo baba uyakhuluma lokho kuthe kwafika nje engqondweni yakhe uvele nje badlu ukuthi ufila njani kwenzakalani. He doesn't care. I-DC indaba yakho nje lo ukuthi mhlambe lento ayikhuluma iyakuhurta or iphatha njani, that is your own business. Yena usuke sekhulumile nje bahlala. Asithembe ukuthi ke uMAZWAI ngiyamthemba naye uyaqhulula emlomeni ukuthi umlindele uzomtshela naye the way naye to go to hell cause obviously le ndaba masifikile kuyena izofika uzobuyisa kuyena amtshele the way angakhona, amtshele the way okuzomele azithande ngakhona njengomuntu wesimame. Hey lo ababashana I don't know kodwa sithembe ukuthi ke uzoba strong uMAZWAI nje bese theke wathatha lelo thuba waphendula kodwa ke phela nathi kuzomela simsize phela ubekhulumela abantu besimame. Ubekhulumela abantu besimame kuzomela simsizile, hayi simsupport ngoba vele phela kona ungithi ukhulumela thina vele abantu besimame kumele simsupportile ukuthi ene vele somsiza nathi sikhulume. Asikwazi nje ukukhuluma nathi sofundela kuyena ukuthi sokhuluma injalo nje bahlala. Ngiyanithanda ke mina ngicela ningakhohlwa ukuthi ningisubscribe ningilike ningifollow ngizoleka nginitobulela izindaba abahlali ngononina. Ikona nje ukuthi ngibhedelwa inetwork iyangibhedela bahlali iyangibhedela kodwa ke sisonke bahlali.